Dagi siyabonga kanjalo sekuphinde kwabanjalo. Grace and peace. I really hope this finds you well. Any dope and awesome spirits. Kama Uthemba Lukele, otherwise known as Unzimanda Pindabu Scheme. Yet another episode. The last time I promised to goodness siyabuya futhi again. Bethi intwana yami la. Inama nickname waya amaningi. Vele usigama usigaya nama nickname. At least usalaga. Bathi noma kufika kuyahlekwa. Abanye bayabuza ukuthi ayaya lo mfethu lo angahleki ikhwayipimbe kanje. Kuza kanjani ukrenjami? Ngiyaphila ninjani futhi umntana? Ngisha poison. Kusamba kahle. Khambeka kahle kuyaphileka impilo ayinabungozi. Yeah. Yancengela. Ayine positive language. Shoot wena kahle uwo motivator thina ne. Umuntu bakakhala nokumbheka ukuthi hawo nakwedini. Uyakhala mfethu indaba zakho zikanje. Ngabe mina ngibhayizise kantswemu. Asiqala ngama disadvantage before ngiya la ukukhulela khona and everything else. I want to know the disadvantages because abantu one day mock you. Maba kubona ukuthi no umuntu living with a disability, but omunye umuntu akakeni ukuthi no, some people are not born like that. That's one. Number two, mele kicholi takes, mele kicholi pass. Kune iport nje onoyicabanga ukuthi sani nama bicycle nani. What are those disadvantages, including insize? Mhlambe insize ona ukuthi hayi chief awumela kancane. Yes, ngayibeka kanjani? Yeah. First time ngiceda kuhlala phansi. Bekwama disadvantage kakhulu, like from approacha intombazane yabo, from ukuphila nabanye abantu ngibuya kuzingabaza kuzithathela phansi ngenxa yendlela bengayo, because indlela bengayo bengumuntu abantu bona bebangathi ngumuntu osile or okhohlakele or yabo, ngenxa yezenzo zami before ngihlala phansi kaye. So ukuhlala phansi kanje kungifundise ukulunga yonke into mayenza ngothando, okungokwakho kufuna wena ngothando. So bengihlala ngijahile yabo, makuthiwa ujahile ya bengihlala ngijaha izinto yonke into mangifuna akwenzeki ukuthi ngayithole, so mele ngithole nangenkani. Then kwaba ukuthi mangihlala phansi nga-understand ukuthi ngikanje. Labangane benginabo baphela empilweni yami ngalendlela ukuthi abasaveli yabo, sengiworried nangabo. Kanti into enza bangaveli into besisidala sonke la, because bona manje yabo basachubeka nokudala lokho, abanye ba recover, abanye bafunda kimi yabo. Ukubuya kwami ngesibhedlela i-confident kuze ngibe nayo into icalakayo, mhla ngithola i-prosthetic leg. Mangithola i-prosthetic bengakholwa because ukuthi ngisangaphinde ngime. Mangithola i-prosthetic leg mhla ngiceda kuma, ngithe mangima experience like ukuma futhi back. Ngaba nalento shoot konke okungokwami ngizokwazi ukuyenza, as much as bengitshela ukuthi akuhambeki, akumeki, akubalanseki yabo, because bengumuntu ignorant. Ngihlala ngifaka ama-earphone namhlanje i-conversation nabantu like kuscarce ukuthi ngicoce nabantu, because manje ngithanda umculo uwo wangibuyisa. Ngithi mangithi ngilahla ithemba ngicule ngesituation, ngizibone sengicula ngalo situation. Then ke kwasho ukuthi makubuya igajagaja ke kula indaba icala khona, abafethu sebangithatha ama video ngingabhekanga yabo, i-confident icala lapho ukuthi hayi man bheka, bathi endoda uyakwazi ukuswima, angishabo mina mekuthi swima yabo, singaya namanje ngiyoswima ngikubonisa lapho, mina ngiyajoke yabo, because maye bathi ngikhabakaba kanjani. Ngiyabashela ukuthi hayi ngilahlekele nje into yokuma, imilenze isasekhona. Nakusasa ngavuka ngigijimela eSouth Africa yabo, abazange bangikholwe because nami ngibele ngangakholwa, ngithatha as ijoke. Then mangicala ngiposta yabo, abantu like bayalandelela, bayabona i-energy yami, ngifunda lapho ke nami ukuthi okay, anabantu bayabona manje ukuthi like nabo yabo bayangilapha, emfethu wenza ngani, wajabula kanje, abayinaki lento ebeyenzeka lapha mase sicala ngiposta ama video. Wajabula kanje, ulimazwe yini yabo, imibuzo miningi. Sengicala ngifihla lento ukuthi ngilimazwe yini, sengiswabela izenzo zami ezingilidele la ngikhona ngenxa yalento engi-enayo from ama followers, ama likes, ama comment, kuze namhla ngaziyo indaba yaqala lapho. Then from there mina stalwa nginayo confident yokushela, ngazi ngelanga bengishela amantombazana engakhe yabo, maybe ngihlala ngibamba yabo, ngisaningi yawo, I'm used to ukubamba yabo, ama rejection angenzelo umuntu enguwe. Maye that's why yonke into yami bengilanda ngenkani yabo, bengamandi ukushela intombazane yabo miviki lonke, and maye bese bandlula kaye bayazi ukuthi lezo ngivala gcine sengingalile.
ukungala kwami and ema into ebengibhayizisa ukuthi mangizoshela lo 3 days iningi for ukuthi ngiyabo ngalokhu ngiroundisa engazathi khona into ezoyenzeka ngizogcina sengishela ngisho umngane or sengishela bani because ngiyazi ngizopampa ecinini yabo indaba icala lapho eish kwaya ukuthi sengikwazi ukuma yabo maye yonke into yenzeka sesiphophula ngiphethe uKellogg's noShooter yabo and maye kuze maye sibonakala ukuthi siyacula so mele siyomokola lapha enkwarini caca ukuthi nje shama freestyle labo siba freestyle hayi like abanye ba ignorant abanye so mina bengithi mase ngifike stage ngishawa uvalo abantu abaningi yabo like namali lento yangenza ngabantu abaningi nalapha izolo njoba bengikhuluma ngale ndaba ne abantu bamba abaningi like ngishawa uvalo like angaka uvalo like liyabuya yabo then nga understand yabo ukuthi ekucaleni bengihamba yabo nama group wabantu abangacabangi njengami kwabona abantu basupport ne ngakho konke cause ama reflection endlela obabona ngayo or ama reflection endlela abazithatha ngayo mabanawo yabo mina like bengile fok enye nenye nyapema angeke ungitshele nix yabo then bengikwazi ukuphila nabantu okungukuthi baziphethe kahle net bancanywa iconfident yami yabo ukuya le phambili ngasigcine sengilahla bona labo bantu labo ngahamba nabantu okungukuthi bazitshela ngalendlela engizitshela ngayo fok yabo nyapema ngasithola vele sengisema drugsini kanjani indaba icala kanjani approach ama drugs kanje mina angikholwa yabo entweni angikholwa mina ngisebenza ngolwazi uThomas yeah ngisebenza ngolwazi uvela usale sozi-introduce ke ngoba sesingena ku-episode straight igama mina ngumpumeleli Sibongo ngokaJani ngisuke 642 Khumalo Valley Mbambela Crescent eKatlehong so I go by the name uGarshen Katshen igama engazicreatela lona from stage name mara abantu angithi from uGatshen break it down maye bengincane ukuthi bathi Gatsheni yabo maye ngathatha angithi kuno T emasphakathini kuGatsheni ngathi GAT-SHEN yabo then ke sekusele kunoGatsheni kuphela yabo manje abantu bathi shalom ngimende le mina ngivusa i-team ngathi ngifakazela lento engiyenzayo under Isheng Republic under Isheng Production mangithi shalom ngithi greetings in peace is too long so long we shall shakan together send back to the sender Boomsheng members sitting together enjoying good music should bengisupportwa amaBoomsheng yabo amaBoomsheng bokuabantu nabo abaphila impilo yabo dlaka like mina bengikanga bhuti omdala angeke ngizikhulumele yabo bese ngasaziboni njengomuntu oyenza kahle ngiyanga ama reflection wendlela ongithatha ngayo uya jump ifence yangijontshela yabo and angijump manje icala amacala bowangena kithi njalo kahle like mina bengumuntu wamacala every day isikolo sangihlula kanjalo singibhayiziswa yini ngibhayiziswa umculo because yabo mangizana intenhle abantu ba ignorant whether ngiyabathanda whether ngibathandi ngaze ngalahlekelwa inyawo kula ngarealize khona ukuthi labantu laba manebe ngibathanda ngibakhapha ngibaphumela nango 3 intatha abaveli hayi nangeapple eli1 ke ntwana sokubona lapho ngihamba ngesikellboard endlini inyawo zimnyama ziqinile ufika kanjani asicale la kungena kahle kuyi indaba icala ke ka grade 8 first grade 8 ngile gwaranayo njoba ngitshela nge-energy yami mina energy yami akudingi umuntu kuze angenze ngibe ne-confident into ecala kimi so yabo ngazitshela ukuthi ngishawa uvalo ngizoshawa uvalo ngazitshela ukuthi nginesibindi ngiyangena yabo into enjalo then from ka grade 8 angile gwaranayo yabo angibhekanga man i-education bengibhala i-date i-classwork ngizithole sengibhala ama lyrics so yabo into engivila phisa nesikolo yini lento kushintsha incwadi yabo lento i-timetable kusasa ifuna incwadi eyikayo kusasa maye mina ngulomuntu lo ngagethi homework e1 angeke ngiphinde because yabo mangabe ngiyakusaba nakhona like yabo ulomuntu ozongishaya yabo uzongicosha like uzong create inking ezofuna umzali yabo into because mama bekangancanekeli ayibekangihluthula whether esikolweni because uyangazi vele ngilento engiyiyo so
kwathi makuya lapho nabafethu engifike nami mina bengifocus ekuthenini ukuthi abantu bangithatha kanjani, abantu bangithanda kanjani. Ngikhohlwa i-education. Then ke ngacala ke geja ama homework angibhali, ngidlala ngebruko lesikolo, ethafisi, yabo. Bengishinisa isicathulo 3 hours kunokuthola ngihlalela incwadi. Bengayihlalela incwadi esikolo ngizabe nginamanga. Yabona bhuti omntana. Indaba icala lapho ke. Ama subjects, yabo. Imathi ngibhale date yavela ngamalanga sacala. Kunalamalanga la ukuthi ngathi asibhali, yabo. Like relaxiwe ikolo masacala ukuvula. Yabo. Leyo 2 days 3 days mina ke ngivibrate ngalo movement le ukuthi since isirelaxile, yabo. Angizobuye ngikhave, ngibuye ngingasakhave, yabo. Indaba icala lapho bo mem phuma eklasini lami awubhalanga, yabo. Ngiphume eklasini sengilehlala ngaphandle bayabona ngathi hayi le ayinandaba, yabo. Phuma eklasini ngiphuma free ngisihlalele ngaphandle makuphela leyo period isekwenye period kanjalo. Then bengibhayiziswa yini imath ne-LO cause eyikhona lo tishari lo LO ayilo yakahleki lo ya like ukhuluma amaqiniso ne ukhuluma amaqiniso, but by that time bengingaboni, bengishaya ama reflection endlela engizithatha ngayo. Ayabheda le menya, yabo. Namhlanje amagama wakhe yiwangifikelayo, ngizokutshela ukuthi sifika kanjani lapho. Ngoba kuthini maye sebafuna umzali. Uprincipal wami wazana nabazali bami like face to face, yabo. Khona indlela abahlobana ngayo. From ugogo angazi kanjani, yabo. Then enye nenye ngiyenza ifike ekhaya ngokuphazima kwezwe, yabo. So yabona lento ukuthi makwazi ukuthi mina nyakanga noma wena ungatshontsha something abantu babheka mina, yabo. Gcine ngiphike ngibona ukuthi man enhle, yabona hlala kublame wami, yabo. Ngiya ngalo mcondo lo ukuthi hayi nesikolo singenzeli nix, yabo. Lapho ngisayenza grade 8, yabo. Bathe wena ne-energy yakho ngathi uyabhema, lapha ngibhemi ngisaba ngisho ukubhema. Kwaba ukuthi ke umngani wami khona umngani wami umunye oveti, yabo. Le yabe ngincanywa le yana, yabo. Bengifrostan like sikhule soyi2. Enye nenye ebeyifika kithi beka, yabo. Angeke umngani wami abomngani, yabo. Umngani wami abomngani wakho wena mina mangazana nawe. Into icale lapho ukuthi abangani bami babe nabangani bakhe. Le yami yabona sininini mana amehla ready, yabo. Makanginaki, yabo, ukuthi hayi ntwana khambani, yabo. While mina lapha iskila ngifocus ngicala nje ngokwami angisashintshi timetable. Incwadi eyi1 phambili makuyimath emasiphakathini English emuva isiZulu because manje sengiphatha incwadi ezi3 zasinda incwadi, yabo. Phethe lo mcondo lo zasinda incwadi sengiphatha incwadi ezi3 ngiba introduced to ukubhema 8.2 mase ngenza ugrade 8.2 ngimphinda ke grade bangitshela ukuthi wena sizohlangana la kuleso studio. Yabona mina bo ngilevel emazitshela kuba ngathi anginandaba, yabo. While nginendaba maka ngeke ubone because vele nami ngiyazi ukuthi sesizohlangana lapha kuyaziwa ma, yabo. Same time vele ngiphinda ugrade 8 ngibabone bahamba. Bathi ya usikhaphe esikolweni, yabona mina ngireflecta phezulu kwayo yonke lento. Ngithi anganikhaphe esikolweni kodwa hayi empilweni, yabo. Sisho sidlala lento because mina bengikwakana ngalendlela ngikhalisa abantu abaningi bhuti omntana kuze ngikwazi ukunderstanda isimo sami. Ngakhalisa abantu abaningi, yabo. And angazi ngithola ithuba lokuxolisa, ignorant, bengisaba ukuxolisa. Kubhlungu futhi ukuxolisa phezulu kokuthi kumele uvume ukuthi yabo. So ngendlela engikhalisa abantu from esikolweni to ekasi phuka ama window yimi itopu, yabona like maye lento leyo bese yabona leyo energy leyo bese kuyinto engithandayo like ngivibrate ngaleyo energy. Angisazizwa grand ngingazidalanga lezo idaya. Awuthi yami 2 days 3 days bese ngibona uyabhema, yabo. Into engifaka ke ekuthenini ukuthi ngibheme nani ngizibuza ngensanga ukuthi hayi isihlahla esinjani esidakwa nayo because sengibuya ku experience ipiya, yabo. Ukuthi okay ipiya ngiya understanda nama chemical lento le yenziwe lapho. Isihlahla esinjani esikhula esidakwa nayo, yabo. Angizwise nje yami, yabo. Yimo sifakayo lapho umacala vele beka understand dale mina ngizombhekelela bheme, yangitsho ngizibheme azibhemele mina ngizenzela izinto zami ukuya lesivayise soyi2 mara
ngoba umacala ngithanda yena man imood yakhe yabo ngiyabona man uTentwana man ingathi wena lapho usemhlabeni wakho uyi-1 yabo athi ngizwe sisehlathini lapho bekhona enye indlu angeke like ngibize i-address namagama ngiyasaba yabo because lento esiyenza besifika sithi masihlini ijaredi khona lama-grootman lawa yabo lamabhodlela so bengiliphuza ngalazi ukuthi yini namanje utshwala ngibazi akusinto engilandelelayo ngiphuza mangabe angazi kwenze njani yabo then kube ukuthini masihlina laphaya sitshontsha amabhodlela kunamabhodlela ebewakhona egarage futhi ne-fridge lapha egarage kunama-case lela khehla lapha angazi utshwala like belibuthenga kambe libuthengelani libeka la mphakathi imoto ikharakara kunotshwala lapha and maye besibizwe ngokuzoklina siyilezi ezishaya ingadi vele yabo ukuthi siblofa ngapha simosha kungabonakalanga yabo into icala lapho maye siphethe ibhodlela namajita ngithi hayi before ngiphuza ithi ngizwe lento siphuzela ehlathini yabo same time masiceda kuphuza ngapha umfula yabo umfula bolaba like swim emfuleni njalo ehlala etineni lelo hlathi lelo like lizokufihla mawusehlathini mama ongaphandle angeke ubone or abantu babonela le emfuleni thina behlalele etineni icala angabhema intsango yabo shoot mangibhema lentsango ngidala lento ayiyenzi nix ngokucala yabo bathi silekha ngitini kusilekha yabo bathi ngithi ngikhohlela ngithi dlula umzuzu sengiphasile ngiphasane ngayo ngidala lento yena ayenzi nix yabo ayikho lento ukuthi ihlahla siyadakwana ngizithole ngihleka ngiyi-1 like nga-enjoya leyo mood yabona like leyo mood out of nowhere sengihleka kuyi-1 zangilaha manje seshabo ngokuthini yabo ngidasi ngayoswima sibe siswima maye mina bengifocus entweni ezinjalo mina ngithanda ukudlala like bengithanda ukudlala bhuti omdala bengenathi isikhathi sokuthi ngibe focus bengithanda ukudlala nesikolo ngagejiswa yilokho ngidlala eklasini ngidlala ngaphandle ngidlala after school i-homework bengibhala mangazi ukuthi uthisha ozonginika inkinga my cause abazali bami bese ba-aware ukuthi lentwana le vele esikolweni ayifundi yabo bebangibhayela kwasana kunanto ebengayitholi ibhuti omdala yabo i-access yavaleka lapho kwavaleka i-access ma 8.2 ivalwa izenzo zami cause bayakhala manje abazali and okay nabangibablame yabo i-single parent abazali bakamama abantu abangikhulisayo yabo then ke ngimina yabo ngile awuthi understanda into vele engeke ngiphilele or into engeke ngiphilise manga ngithanda ungithandi ngeke ngilwele lokho manga ngithanda uyangithanda yabo into yaqala lapho yathi grade 9 phela sengi-introduce to angithi intsango mangithi grade 9 8 ngiyaphushwa ke angiphasanga bangiphushe grade 8 mangithi grade 9 ngiba worse cause my class teacher yami nakho ke uye lo thisha otenjakasi and maye yazi history namanotes amaningi gcine sengibaleka yona nalo thisha we-LO maka ngithola ngaphandle uyazi ukuthi le ngihlala ngicosha nothisha we-maths yabo angisakhulunyelwa noma ungangithume e-ofisini uthi ngiyolanda iphepha yo vele ucalile bafuna umzali akahamba ekumama mbhalela i-parent letter yabo and lapho bengithunywa ukuthi ngizolanda maye bengisaba ngisho i-office bengisaba nje into ezothela iparafini phakathi kwalomlilo engizama ukubaleka yabo so makabe kungabalekeki ngoba emagqekeni kusemagqekeni manje bheka into engibhazisayo sengikhera 10 rand yabo mangiphuma yabona leyitala zokuthi maye nogwayo obhemayo ubhema RG yabona siyakhombana phela ngibhema ikhohli phela ikhohli 3 rand ngikhera 10 rand ukuphuma khohli amagwinya we-change hayi nsangu ngizoyithola esikolweni ngoba mina ngile ngumuntu wabantu yabo ngikwazi ukuthi Mike mangizorotha something ngifikele ungabhekanga ngifikele nje ngenye into kwangathi bengidlula kanti angidlulanga gcine ngiyenza abantu like bahleke cause bengumuntu wamajoke skave zola yabo sengibhema kanjani njalo ibhantshi sengilibamba kanjani ngiphatha isikaftina mara ngihambi naso unangaki this time lapho bengenza grade 9 bengisasemncane bengisasemncane 17 18 somewhere there ne 18 angibona cause i23 ngiyenza this year then mangilimali inyawo bengiceda kenza 20 okay noqhubeka then kube ukuthini ka grade 9
nakhona ngazi ukuthi ngiphase kanjani or ngiphushiwe yabo ayiqilaze ka grade 10 ke 10.1 10.2 yabo i-reloaded 10.2 ayabo lemacala lo ngambona manje yabo abhema izolo engafunda ngayo yeah sekunalento manje emhlophe ayiphathayo man yabo ngathi grandpa besithi sicomprele imali lezolo angithi yabona nezolo naye angiyitandani Yeah. mama sayithwasa yonke izolo yabo yeah then kuba nehlathi ihlathi kube namatafu Swazi, kanjani yonke into, yeah. yeah bese ngazi ukuthi besithenga izolo e5 bese ngazi ukuthi manje sesithenge e10 sesifuna ukwazi nge50 yabo into injalo awu amajita yakompra ngiyashefeka ngiyabona mara yabo ukuthi hayi cause bayazi mina yabo mangifasene lento yeni niyenza ngithanda yabo yeah yekelani lento eniyenzayo bengikhuza mina maka yonke lento beyiwela kimi bengazathi yimi bengifundisa abafowethu kanti abafowethu bebafaka mina cause manje egcineni mina ngifela lokho angazi yabo ngifela okay ngasho ukuthi ngifela ukuthi ngiyazi ukuthi abafowethu bayaziyenza mara ngiziyenzi maka amacala mabababone emakubo thiwa lo mngane wakho omnyama yabo manje into icala lapho ke ukuthi afo kuphela manje yabo angisena ndaba nani mina cause nami into engifisa ukuziyenza azenzeki engibathandayo abangithanda ibheki mina ngahlala nje yabo ngireceive nje ama complaint amacala nani akwaba ukuthi sengiba icala ngiyazitshela ke manje ngibona amajita nakho ke bayakompra ngiparaka imali yami ngidango snack yabo mabaceda kuthenga insango ukukompra ukwenzani hlanganisa imali okay yabo ngibuhlangana kwethu ngiyothi ibi yabo manje uhlangana ngebi niphuza ikompro le yeah under isitsotsi Italian yabo yeah bakompra amajita babona ukuthi le ngathi ayikhiphi imali kube ngathi bayangisefa bahamba bayothenga lento emhlophe ngithenga insango mina yabo because bengifuna ukubona ukuthi yabo sakomprela imali engaka man yabona bayasifihla tswe kancane uyabuya umacala tswe kancane maye abahlaliseka abafowethu ngifunda kanjalo because ngiyazi master kwezolo siyasneka anisasneki majita khambani manje yabo kwenzakalani manje hayi sidlile thina yabo emarket naw sesinokudla singaphela ngithi mina njoba ngisho ukuthi abangani bami yeah bokwaba like abangani bale yami bokwabangani ba shuthi C4 yeah kanjalo cause mina le enye ikhorotma lezi ezithu abobhuti bengiskimele encane lempintshamba esikimele endala ngoba le yami ilanki kuba ngathi yabo yeah iba njalo into ke ayinamajita nakho ke bangiparakele kokucala lento emhlophe kube nalengoma labafana ama-Uber dururu labafana amadumane maye mina ngoba ngumuntu obhala umculo ngikwazi ukufunda ama-coding like emculweni neBhayibheli ngilifunda ngibamba ama-coding kuze ngikwazi ukukhipha i-word of the day mina ngijike phakathi eBhayibhelini ngigelezela ama-coding ada then ngisummarize ngendlela yami mangishaya ivideo lapha nge-word of the day ya understand into lapho ke ayingiyabona amajita man round 2 umacala uyahlanza phela manje hawu ndoda wahlanza ndoda sihamba sonke yabo yini udliwa yini hayi kuba kusho okay ngiba open kubo manje yabo damani bheka ngiyabona ukuthi khona ukushaya amanzi ngitsheleni man khambani abangibonise lento le angithi seniphe mi powder manje yabo ama drugs mina vele bengijudge ke mamacala ngiyajudge I wrong lento yenzayo yabo but ngiyabona okay ngiyajudge ushawa uvalo yabo kuya kwesikhathi nami ke ngivela senginenkinga anginamali ezolo amajita asabhemi izolo ngalendlela ibesipema ngayo seba focus kulento le yabo ngidafede ngoba manje ngikhinywe inkinga zasendlini nami yabo ngithwasa kanjani lapho ngenza 10.2 singithwasa yazi ngabona umhlolo ngale nto leya yabona ama drugs angenye indlela but omdala it's idi confident uba nayo natural or else yabo uzogcina uthembele entweni ezizokubhayizisa njengami yabo because bengine confident mara bengingaziboni ngimele iapproval ebantwini engibathandayo hayi iapproval ke ngithola kuyo ke ama drugs no papa kayichu ngifake emakhaleni phela manje nami nabafethu hayi but omdala
ngibona abafethu bangitshela ama-results hey ntwana yami hey usheshile hey yabo hey ujahile kuphanisiwe endoda wenza izinto ngokujaha angikho aware angiziboni yabo ngathi normally then ngi-understandeni ngama-drugs i-50% happiness 50% sadness leyo 50% sadness yinto egangisa abafowethu yo le nto le yabona namanzi mawaphela kanje iplug awusali enjoy uyawindeka uba sad yeah like yonke into ebengicabanga hale mntana uzongicoma like no ama-disadvantage ngiyawindeka mina ngiyohlanganisa imali yalento ngibe nelinye ibheki ngikhuthale indaba yaqala kanjalo-ke ngaba introduce ngaskimi enye out yami ukwex-ke yangicwaye-ke kuyibiza ngegama cause yangibetrayana kakhulu empilweni cause amakunye wani sihlangana under street rap manje yabo sengine-experience yama-drugs nani ile nto ukuthi maye mina umculo bengirealize ukuthi ngiyacula through i-situation cause abantu bebangi-ignora kakhulu yabo then mangiyi-one bengisaba ukuba lonely yabo mangiyi-one ngizibone ngicula antwana uyabheda yabo nani ngani angeke ngizozwa ngaye yabo i-confident yami beyiba lapho-ke ngigcine but bengiyi-doubta le nto cause yabo ngisaba ukuyibonisa abantu dore labo bantu laba engibathandayo bathi hayi ngiyahlanya iyabheda le nto engiyenzayo afeli-ke kube kuthini 10.3 sengivana nokwex ayi indaba yabona bhuti omdala namhlanje ngiyakhala leswangena enyawo ugrade 10 umphindela yi3 yeah 0.3 bebangifuna 0.4 bebangafuni nokungicosha ke ngasiyeka ngabatshela nahlanje yabo ngabatshela hayi grade 10 squared bhuti omdala yabo ngikuzwile izolo mawuthi yena 18 iyahamba engike ngathuka kancane ngicabangela lezi ezingazange manje zicabange dala basho kanjalo yabo mina ngiphume ngiyo-approacha i-20 or lapho nakhona ngiyeka ngithi angisavuki angivuki mina i-report from eka-term 1 hayi bengafiki endlini beyimosha imali yomkhero bhuti omdala yabo maye beyimosha ama-reflection wendlela engi-appeara ngayo ebantwini yabo bengimoshela kwasani akwaba ukuthi no kwane-inform ngithi seyalekha and maye mina ngiliya bengihlala ngisikuni but ya China ibruku umthetha uyi-1 akusuka ukuthi imithetha beyiphuma kanye yabo mara yabo ukufocusana nalapho bekungiluzisa incwadi mina incwadi akusuka ukuthi bengidom yabona isinqumo sikimi once ngazitshela ukuthi nalento yenzakala la into engekho like angeke ngiparticipate yabo ngazitshela ukuthi lento yenzakala la into ekhona ngiyaparticipate intila bengizifela zonke kodwa hayi abo unprepared speech abo dialogue nani because bengisebenza ngomculo yabo ngibhala ama lyrics umculo kimi bobuya out of i-situation akufani namaye ngawucreate noma kanjani but bobuya out of i-situation bangibiza uMadlebe ngezwe yabo so mina bengihlala ngilwa nalawo magama lawa kanjalo ungibiza uMadlebe uthi nginamadlebe amakhulu mara ngizwa yabo into enjani lento eshort yabona ngathi mangiskima ukwex bekuyi role model yami empilweni yabo masikhuluma liya imnandi ngerap ngenye indlela yabo liya bengena from ku hip hop rap sisethu uthi akugena ipiano yabo from ama MFR leya iya break record yokuculela ibeat le piano ngingakabi aware singakabi aware like beculela lonke ibeat so njoba ngisho ukuthi bekayi role model yami mina yini into engenza nami namhlanje ngikwazi ukuculela lonke ibeat bengisaba ukuveza isite lokuthi ngikwazi ukucula ngize ngarealize ukuthi italent i-rap skill i-rap mele ngifocus ngibhale ngiscratch le mara ukucula italent kimi i-rap skill mara ngisaba ukuveza lento leyo cause ngibuye empini zamampela ngayo lento bangicompare bhuti omdala yabo yonke lento engiyenzayo bengiprove ipoint unless angizwani namehla abantu angizwani nokunakwa according to lempilo engibhekane nayo namhlanje cause nginakwe kakhulu ngizimoshele nje yabo impilo yami set up like sengibuya kokhala ngakhala inyembezi ngimbuza umdala ukuthi kahle kahle kwenzakalana uqabene nami na yabo before Khawathe through leyo situation yokukhawathe because nokungathandazi ngibengekiswa yilokho angeke ngithi ngikuca ngedolo
izinto azenzeki enhle mina ngathi ngizibona njengebhari man ngenzani ngikhuluma ngedwa yabo So wenziwa i-life or wenziwa ama-drugs at that time? Yabona, Njengobona lezi zinto. Bo-hallucinate, yabo. ngawabala nawo ama-drugs ne-life nama-situation yabo net ukuthi cause beng-ignorant bengingafune ukuphilisana ne-reality beng-argue ne-reality yabo why into ekanje ingayenzakali kimi beng-ignorant ngingasho kanjalo Abazali at that time, what was the mina situation? bhuti omdala bengiyinkinga ngale ndlela okungukuthi that's why ngingafuni ukuzikhulumela angilazi site lami elihle according to angilazi site lami elihle bhuti omdala yabona le ngane le enthi nazana iceda kungibona la sekanesikhathi asanda kuchief she was one of my girlfriend 2 days 3 days ngabe ngimlahla yabo cause maye ngikhona lento ebengifuna from lapho sacabana yabo ngale ndlela kongukuthi azange afuna ukungizwa ngimangele ngale ndlela ngibulise ngayo yiko ngithe sharp yabo angeke ngihunte ngisharp ngizoba formal yabo mangabe like ngiyakuncanywa ngiyakufrostana mangenandaba like ngiba informal ekuse sharp yabo ngiphume da cause ngiya understand abantu abamazi umpumelelo bazi le character engidlala lapha yabo mangiskima ukwex bhuti omdala bengalali introducewa ku Crystal ayabona indaba icala lapha yabona intashi ngasho ukuthi yabona bewakhona ama chance ukuthi ngayiyeka cause bengithinywa ukuthi ngiunderstandile ukuthi lento ayiphumi kamnandi yabona ngiyezwa bathi utshwala jikelana eswini ama drugs bhuti omdala ungena ngesibindi lapha ngenxa lento ekudlayo yabo ngibuya ku jump ifence kayi2 kayi3 ngabona ukuthi hayi ngiyakanga manje yabo ngiyabona ngiyakanga but instead angifuni ukuwayeka ama drugs ngiza ne solution yabo enye nenye mina bengiyenza uthi ukwazi ukufaka ibonda ngavuma yabo ngithola umuntu okwenza benginjalo mina bhuti omdala yabo like ukuze ngikwazi ukwenza ezinye zezinto benginjalo ngenxa bengafiti mina or bengaphandeli ukuthi ngibonakala bengiphandela ama drugs nama drugs yabo angiboni futhi ukuthi ngabe ngaphuma ema drugsini kuba kusile situation angeke ngicambela manga yabona le amakuthiwa yabo amakhulunywa ngedemoni angilazi idemoni ngamehla enyama or like idemoni like kanjani mara ama drugs idemoni see me once see me no more see me twice never leave me no more inti lapha ema drugsini yabo so benginaleyo believe ukuthi ngizowayeka cause I hate ukuthi makuyophela isaka noma ngathiwe na ikhona yabo sengidinekile ayimudi yami yabheda ngaba introduced to iCrystal yabo ngize ne solution la hayi angeke yabo yashesha ukuphela nalento nje idla imali inyakanga ngifuna ukubaleka ukuganga manje ngiza ne solution kanti mangizongena ematra yabona le mangizongena eCrystalini phethe ukwex mfethu aish le out yami leya inqolele na yabo cause sibuya kuhlangana ngiyakuzwa lapha ngiyazwa lapha makasi FM ngitshela utwana iqiniso yabo ayikho nami into engizoyenza cause kudala ngiphila ngamanga yabo enjoy yami mfethu enjoy yami out neplan ke iplug ispirit neplan yabo le mali esidlile kube besibeka bhuti omdala kube sinemali kula ngirealize khona ukuthi ani isikole yakwabona ngibona ukuthi nesikolo ngeke ngisicede isikolo ngiyabona from labe ngingakabhemi ngiphatha incwadi ezi3 incwadi zasinda ngikho focus yabo sengiyabhema manje yonke into itulase eklasini yonke into itulase bekushaya kulahlekelwa kwa umem thiwa into izothi yabongeka bongekuthole nix mfethu bese ngicava nalezi esigangayo ngale ndlela ngeke ukuthi siyaganga ngane kulahleka impompi besihlala sibona ngempompi kuyinto engekho kanti one day ngahlangana nale out ishaye i-track suit shoot mabazovala i-toilet ephansi phezulu iyavulwa yabo kanti yabona from khona lo mnyango lo uzothi mawukwazi ukungena ku akuna toilet ongena access kuleyo building kahle so besingena phansi sikhuphuke sosidala phezulu akekho ozofika ikhiwe leyo toilet yabo so naseykolweni mangabe bafuna abantwana bashayelele mele ba double check kwasana nala nithi ikhiwe khona amaqhinga into ekhona bhuti omntana ngecambela manga usigcine singene la kule toilet asekho ngeke usikhombe yabo sile phezulu la wakhiwe le phezulu thulekile
Zicha kamnandi sibhema ama-drugs kamnandi yabo sizidala kamnandi. Ukwex naye umunye waphuma yabo ngefestera njengami esikolweni. Lapho ngikhuluma kanje mina nale out yami uKellogg's ngike ngakubona ushudile na yabo. Umculo vele like the character engiyiyo uyiyo yabo inti lapho yabona sengibuya kumjampa makayena yabo wazilungisa indlela zakhe yabona he's better than me according to indlela yakhe yokuziphatha angithiwa ndikhwele uKellogg's yonke into ebengiyenza bekayenza but bengizibuza ukuthi uyiyeka kanjani into kanje yabo wena uyenza ngani yabo kanti akalandeleli izinto ezimphayizisayo maka ulandelela lezi ezimphayizisayo maka esipopayo kuzo welcome ukhona manganga yabo ukhona mara mase kuyodliwa leyo mali uphuma neshare yakhe mina nyopema ayikho enye yabo ngapha sengiskima ukwex benginenkinga yokuthi ngikhera 10 rand hayi no imali ngiyayenza man ngerank yabo after school mangibuya sikhwame esayidini njami serenkini ngimanje chai routine yakhuphuka yehla namkhuphuka nama from da sengeleza nokudriver manje ke kuze ngingarenke ngicwaya ingamla yabona ama taxi owner yini into ebengibasaba maye nginamanga kakhulu ngalendlela unontwana bengimshaya nje check-in slam yabo slam cause unalento lekuthi ngiyakdalela wena udala yabo angibonisi ukuthi maye mina ngidale kanjani ngihlala ngibambela uleft la etaxini yayibam yangitshona maye bengishale tweet rada bona ngathi manje akabalanga kahle yabona maye imali itaxi ibhobhoza ibonga cause itaxi sathwasa ngalo belingageji belingasho ukuthi ipetrol iva ingakanani emasuka i50 sikho i50 spam i50 pap 3 4 5 yabantu another 50 siyapema then amasisi high khani ke sithi senza leyo mali ibonga itaxi mayibonga yimo gijimayo yabo nesigubhu ngifuna inyere sigarachi ngihoya umgavi ngibuye yabo so mina bengithi uyalibona lelo thando yabo lami lokuthi manje agcine mase kangijaja wena ngiyenzela njalo angafunda lapho utafela ngeke kusangenzela njalo and manje ungenzela njalo kodwa akaboni angithi manje ngoba ngisengilimaza kwayena anihana kwayena ngilimaza yena imali ethi phela imali yamaphepha mayihlangene kanje abe singathathi nje into sidonsa yabona le clipper elingazathi hleli namatheni zogcina ubone kahle ukuthi bobona ngathi clipper kanti 10 yabo then yazi masiyehle renkeni uyadesha akulaleki asilali angeke ulale buti omdala mawupemile ngeke cambela manga awulali ngalendlela yabona ngiyezwa bathi coffee hayi coffee ngayiphuza ngilale lento angeke Red Bull ngeke buti omdala awulali yabona shuthi ngitshela kwa yabona nalama energy drink awaniki le energy le esemadragsini akugayisipili yona amadragsi thiwa lembobo le ayingeni inhloko unamanga hayi upemile buti omdala iyangena inhloko uzibuze nalama video uthola untwana ustakile lapha amadrags akusuye overtake consciousness uba ubusuper itayela yabo like usegaming so uyatransforma mawubhema kuba nenye into amplifyekayo la ingqondweni yabona ngathini ubuso bakho like uba worse uba worse yabona into yiyo uba yiyo mara manje sigele wise because mawuhlakaniphile kumele ngabe nesigele ayaphasisa mawuphasa yabo ubheka njengoba nje mina bengafibhekanga ngisho incwadi yabo bengibheke ukuganga bephasa mina indaba yami according to kulahlekelwa abantu every day buti omdala bengiphuma nehlami eskipa bengamandi ukuvonca ifone ngifake esikhwameni salo mthembayo yabo khuthuzwa mina ngiabsent ngiyakhuthuzwa ngisesikolweni khuthuzwa mina yabo then mina bengibalahlisa ngani side bese ngaza ngikhuthuzwa mina then ngithini ngithatha ifone ngifake kulesi sinye isikhwama ngiyangitshona lesalo hamba naye lo mthemba ngeke ngikhuthuze yabo ningikhuthuze ngiethe guilty mabaqeda ngithi yabona iklama lakho liyaphuma eklasini uyabona bayaphuma bayangena lokukhuthuzana nami ndawucabanga ukuvala umnyango khona nami ngiyancedisa ngomkhuthuzi ngisusa lelo klama lapho ngifaka la kimi mina ngizophumula ukuvalile umnyango ngoba kucalwe ngami ukukhuthuza sengiyibambisa ifone le yabo ayishukwex mfethu iskila ke ngibona ukuthi ngiyasiyeka 10.3
Yabona bengiphuma nge-uniform yesikolo bhuti omdala nesikhwama sesikolo. Endlini bebangibona after 3 days. Cause yabo bese nginekumbi like bese-ona indlu. Iroom eli-1 khona i-out yami beyisebenze ekalati. Nokwek shoot mina yabo bengisangasadlaleli ikasi. Yeah. Cause ikasi yabo mina ikasi angizange aba umuntu ogrand. Yeah. Yabo ngile abayiblame as much as namanje nje kuskars ukuthi ngithole negroup yasekasi. Ngilwe namajita kakhulu. Silwela lento ukuthi ngikwazi ukucula like yabo. Ha wena ukwazi bangicompare noculayo osekada. Yeah. Yabo. Angibatshela afede yabo. Ngikhala incindi ngibagcoba nangenyawo. Yabo. Mina bengikhululela iphaca ke. Masemele silwe. Ngikhulula iphaca ngisha ngevara mklap yenyawo. Twam. Yabo. Mina cause bengenamuntu engikwazi ukumvutha bhuti omdala yabo mina. Yabona kithi ngisho ukuthi kunamantombazane kakhulu. Bengivutha uMagriza khona ke ngisaseyilight yathi hayi bazombulala uMagriza uzovutha bani yabo. From da bengifana indaba. Khalele khoneni but mangafuni ukuzibona ngikhala. Angikwazi ngiyabona kubhlungu ngimi ukuzwela omunye umuntu ukuzwela mina isikelema. Mangafuni ukuzibona ngikhala ngizibona inyembezi ziyehla ngiyesipilini. Ngiyozibheka straight. From lapha ngeke angizozibona ngiyabona hey yana ngiyaphetha manje sekhalelana. Yabo ngiza ne-solution man. Hayi ayikho ngicava umubi kanjani mawukhala yabo. Ya manje into eda kimi. Mang avoid ukukhala ngesipilini straight. Ngizibheke esipilini. Angiyoze ngiphume sengizicabanga ngenye indlela. Yeah, understand. Let's talk about Ama 2K. You know, isitori sakho the way singakhona. For me, it's a humbling experience because abantu ababhaya they take these things as a content. But for me, this is life experience. Sinenkinga mfethu la kuma 2K. Kunabomama on a daily I get messages abanye I cancel them. Le office selisibhedlela vele. But can you just tell me about the month of a 2K? Yabo ngi-2000. Nami ngi-2003. Yeah. Yabo. And iqiniso lithi ama 2000 ambalwa ama 2000 azoba successful. Bambalwa abodokotela abazayo. Ambalwa amaloya azayo. Yabo. Kusho ukuthi sesiphandela amatoho. Yabo. Akusafundwa bhuti omdala bambalwa abafundayo ngizokutshela iqiniso. Angikholwa cause kunokupreka nalaba esisitshela ukuthi abantu abagrand abochera abagrand yabo umuntu sebaprekile like bhuti omdala basebenzela umatric abantu like ukuthi ngibe ne-certificate abafundayo then from there like barelaxile abantu yabo bambalwa abangane benginabo abase-university and ngiproud ngabo ithi noma mabafika yabo bazoncoma mina ngalento ntwana yatrenda yabo hey yabo ngibuye ngikhumbuze ukuthi entwana wena la ukhona ufike la abazali bakho ba proud mina obama bekho proud ngezenzo zami and bengihlala ngishare i-desk nawe wena uyabona shuthi mabangenzeli example ukuthi like bangitshela ngawo and nama yikho into futhi engizoyenza ngekumonele ngizokulayitisa nja yami focusa kulento oyiyeleda manje akusafani nokuthi use uniformini yabo ufundela ikusasa lakho ufundela into ezobeka ipapa lakho mina confused yabo fede noma ungathi kimi lento engiyenzayo lapha ayifaki imali eqineni yabo yeah cause yabona ama vibration ok attractor abantu yabona abantu abathandwa uwe yabo sengijola kalula phela njengoba ngitrenda kanje ezinye izinto nje ziyenzeka kalula bekusikarisi ukuthi ngijole kalula nginenyawo. Yeah, understand. Nga accept lapho ukuthi abantu they deserve abantu ababetha. Yabo. Then kwaba ukuthi trenda kwami yonke into yazenzakalena. This is real talk. Let's get exactly manje the how part and how did we get here? Interesting part. Yeah, as we are wrapping up. Interesting. Joba kutshela ukuthi bhuti omdala bengibhema yabona ngeviki. Bengilibhema 1000 rand. Masikhuluma yabona ama drugs isikhuluma ngelitshe elingaka engathi mangikapa ngalo angeke uzwe buhlungu maka. Lisebenzise ngendlela lisebenza ngayo kula inkinga icala khona. Ikudla internally lento. According to experience yami mangibona nabanye bebawabhema sihlele empedeni yoyani kuze ngizibone ngcono namhlanje.
yabo ngine experience yabanye babantu ongambona mile kodwa inkinga i-internal nami inkinga be-internal via imisipha nani yabo i-crystal i-sniff cat yabo le i-sniff cat ifaka ngamakhala i-crystal uyayihogela zibanga ama-blood clot mina bangitshela straight cause ngabatshela ukuthi ngipema i-crystal bathi ama-blood clot yabo so before bengasinyawo inkinga bhuti omdala nasi into bengabhekana ngenyawo njoba namhlanje ngibona ngenenyawo yabo kuthi anginenyawo kaye ngingele ngafasanela abodokotela yabo ngabafasanela ukuthi kanjani usizo ngingalitholi yabo ngithembe wena and nginezinye yabo into engenze nga-understanda mhlama mabangitshela ngenyawo lami yabo thi ngikubeke lapho utomdala shuthi ngicale ngagula ngumuntu engazathi ngiphethwe isiso angihamba iclinic mina ahamba idokotela yabo like mina bengabelieveli kuthenini ukuthi umuntu uyagula nani gula yabo lento ngiqala ukubona into kanje ngihamba utomdala ngecambela amanga sibuya ukukhala njengomntana omncane ngathandazela ukufa angecambela amanga namhlanje ngibona ngiphila ngiya-understand ukuthi kune-purpose emele ngidlale or kune-reason engenza ngiphile ayikho into engayicelanga ngizicelele kwakufa yabo kodwa azange ngithathe umdala nakho-ke ngibuya kocecebuka mzimba wonke khona lesithombe sami la nginokelox uyabona lapha ngimhlophe hlo because bathi bangishaya strong antibiotic inyawo yabona umuntu yabo mazotsipwa bumayitanga ceda kube lokutumba lokhu ngazathi kunamanzi ngaphakathi ngathi litshe from ebusweni to emzimbeni nanyakhanya kukumanje bhuti omdala mina ngusesh angikhanyi mina bhuti omdala ngacecebuka njengenyoka ayibona inyoka icecebuka ngaspenda boma 2 months esibhedlela angipholi bhuti omdala ngiba worse yazibona inyawo like ngizwa ngathi ziyabanda yabo lokhu sengubeni like yabo mase ukuzama ukhipha inyawo kubanda uzwe lento engitshela ngayo mina ngitshela engubeni inyawo ziyabanda yabo chincha futhi kele kwaba nesnow inkinga yaqala lapha bathi bekune snow 2023 July mangikhumbula kahle because ngagcina ukuma nge7 ukuzibona ngimile from lapho ukulala esibhedlela ngaphuma ethele emhokwane nge-wheelchair kodwa bazange banginikeze i-wheelchair cause bengingasi i-patient elidinga i-wheelchair like bekuba ngathi ngizophola inyawo njengoba ziblue sezidumbile yabo senginesikhathi eside ngisengihlele esibhedlela nakho-ke angithi emamoli kunala ma-pharmacy lawa private nani asifike la amagriza adabule 2 trata phela amapilisi phela wasesibhedlela ngiba worse manje ngilokhu ngiba worse mama agriza adabule ngithi angifuni kuya esibhedlela yabo ngibona ngathi inkinga isesibhedlela cause ngene ngihamba lapha yabo ngisafuna kuya esibhedlela mina angitshona ukufasana kwami bhuti omdala yabo le dokotela wathi ngizogama strong antibiotic kula ngazibona ngicecebuka khona athi strong antibiotic ngacecebuka mzimba yabona lesofa lele ngihleli kulo believe me or not bhuti omdala boyothenga elinye yabo kwakuluwasha nje yabo ku-grows yabo like yabo yothenga elinye believe me or not bhuti omdala bengibhekane nenye into 2023 yabo it was my worst night year yabo unyaka wami vele bengi-enjoy ukulala kunokuvuka shithi bese ngiphambanisa isikhathi yabo kuze ngingaliboni ilanga bengihlala ngibhizi kakhulu ebusuku ngefone then macala zilanda u5 khani ngilala mina breakfast bengidla ngaboma 4-5 entambama yabo then maybe ngasho idina bengizoyidla le ngaboma 1-2 yimi kuphela endlini obhekile phone ngilala because inkinga zami yabo nakho-ke masiya kucala iviki athi zogama strong antibiotic ngibone vele ngendlela engicecebuka ngayo ukuthi anyahila manje hayi kube ngathi manje ngihlaba amanaliti phansi kwenyawo ngingamanga bhuti omdala ngilokhu bengikhala ngihleli kanye ngikhala njengomntana omncane ngihleli kanye ngiyatshela bhuti omdala ngikhalile like ngibuya kula ngabona uthando labazali
bengithi mangehla inyembezi nabo bakhala inyembezi Ay. ya understand kula ngibona ukuthi enhle angizilimazanga mina ngilimaze nabazali yabo sengiba nama dead wish ke manje mara mina ngigwala ke ngisaba ipain ngisaba ukuzibulala yabo kuze ngiphile namhlanje unless isibindi enginaso kube kudala ngazi or la maybe nokungicava kuba ungazi yabo nakho ke ngiye eSoweto bara ke manje cause sekuphele le week 2 weeks nalamapilisi la bengiloko ngiwalanda ngwathenga khona la ku private doctor athi mele ngikubhalele incwadi uyothola idrip ngathi angibuyele ethile emgogwane ngibona ngathi lapha bazongibulala yabo cause manje confused ngiblame isibedlela yabo hayi angibuyeli sengamane hayi yabo ngihlale naleyo letha bebankayi Sunday angilalanga ke lelo Sunday ngikhala like ngiba worse ngikhuluma kanje manje angikadabuki ngisho ukudabuka yabo ngene esibedlela inyawo zami zisaseblue lokungazathi ngipinyekile yabona mawuthi ipeytangu zobuye uphole grand nix puto mdala bangifake ku emergency from ku emergency mina ngifuna ukulala esibedlela like yabo sibedlela like bengibona ngathi ngiyabambezeleka ya understand angifuni ukulala esibedlela angifuni ukulala maye kithi yabo bangishiya kanjalo dayithe eSoweto Park cause bayazi ukuthi maye angifuni ukuya la bengithi ngiya njengalo dokotela walala check up yabo magriza nyamalaliya shooting bena lento kumfonela ngithi ngilambile and maye kukude from la to eSoweto and ngimuhambe njengomuntu othi yabo like bamshiya emergency like yabo igama ngubani impumelelo ngiyabona ngendlela manje izinto ezenzeka ngayo esibedlela yabo ngendlela bangi-attenda ngayo ukuthi ngisunga umuntu ozobuyela manje ekasi yabo angibuyele ekasi manje kwenzakalani bonela umagriza kanti akazange ahambe yabo bekase ngibhekela into yokuhle ngithi ngimeheha ngaloko ukuthi ezwe angilambile mina mama angitshona ngiphathele iKFC lapho bengisayithanda ngidle disaster ke icala ngibona ukuthi ngispenda imali kuze bayenze izinto ezisheshini mele ngiphume medical ngisurgical nami yabo ngendlela abashintsha abodokotela ngayo like abodokotela abashintshana bengimazi udokotela wami ne but bosobona ukuthi nalento abayifundayo manje like ngamozobona into kanje isingisi like ngiyasizwa yabo but lesi sikhulunywa abodokotela lapha angisizwa mara ubona ngama actions wabo ukuthi lento ayicazululeki ne ayicazululeki ne so bayabona udokotela wami ngathi yacwaye kungitshela cause njalo ngihlala nginombuzo ewani ngizophola na cause indaba icalaphi krempa inyawo manje akusanyakazi imibhonzi se krempa inyawo from yabo ziya kremp yabona irothi mazoshisa ngeplastic luwomelela manje like yaziya kremp ngagcina ukunyakazisa imibhonzi yami sengizwe imizwa kuphela yama ngalendlela eyayime ngayo mangekho aware like yabo mangizoyinyakazisa ngiba aware beyiloku inyakazi makuyizwa ukuthi manje ngiyabona yahlula nabo babhekile iyahluleka nokukhatha bebafuna ukungishala ngenxa indlela ebengiphoboke ngamzimba wonke yabo bengasisilonde siwani lesi so but lento bazamile ukulwa nayo yayehla ayohlala lapha phansi yabo according to i-understanding yami mabase bangihlaziyela kahle sengisesurgical yabo thiweni bebasaba ukungitshela ngibona angimbuze yazi wathini udokotela ama chance ukuthi uphole una 1% anyabona angipholanga la angaze ngambona i1% isebenza ngathi nento engekho like yabo u99.9% usebenzele u100% shota le ya 1% le abathi nginayo yabo ngiyabona ukuthi angeke ngiphinde ngimi mos yabo bengitumbile la yabo bathini yabo mabafaka injection ngidanya lami la ka left likhulu vele ukudlulela ka right fana nesandla sami sikhulu ukudlule saka right mara ngisebenzisa u right hayi abodokotela bayabona ukuthi ngitumbile yabo bafaka injection mabaphuma amanye amafutha yelo yabo bangithumele surgical bafuna
iyayistraina lento le yabona shuthi la ngena khona nombhedo or nge-wheelchair bathi umncane mfethu kwabo nginaka na umuntu obonayo ukuthi yabo akusudokotela yabo ni patient yabo like mfethu umncane mfethu ngalendlela umncane ndoda yini udliwa yini bengishayela inye ikawusi yabo khona lamakawusi engiwashayayo bengishayela inye liblue lelo kawusi lelo bengifihle ngasisilonda ayisanyakazi imiponsi from la yabo vele lapho sengiyacala manje yabo mina buti omntana ngibuya kokhala ngakhala yabona ngaze ngabona ya inhliziyo ngisengithe nginayo kodwa imizwa nothando into engenayo ngicooperate ngendlela i-energy yomhlaba yabo into engiseva yona ngiphila ngayo manje yabo shoot engena yabo engangithandi angisayilandeleli because ngizilimazela abantu engibathandayo because kube ngangingathandi bona labantu ezinye izinto kuba ngizazi ya understand kube kuthini okay no lo yadokotela sesechikhala uthi intwana yami masomncane kanje because bekhona bezulu khona besuthu then kube namabhunu yabo ama-China lapha eSothopara kunawo wonke umuntu udokotela like sikhuluma ngabo dokotela lo dokotela lo mzulu athi ithi ngibo yabo usesechikhala ngimbonisa inyawo wazivala same time wathi ngiyabuya ngizokhuluma nawe wahamba wabuya nomunye udokotela womlungu abasakhulumi nami bathi veza inyawo bakhuluma boyi-2 leso silungu understand yabo maba ngibone lo dokotela lo umlungu ukuthi hayi uyafuna ukungitshela ukuthi yabo utibheka yazini ngizokutshela ngale ewodini lakho yabo same time bashayile operation ngiphaphama sengiphaphama sengisewodini yabo asengisewodini ngihlale ngibe nalento ukuthi azimani khona udoctor uthe ufuna ukungibona angithi mina ngiworried ukuthi ngiyabona ukuthi angipholi like sengimele ukuyiconfirm manje yabo angipholi indaba ke yacala la wathi lo dokotela lo yamakafika azongitshela ukuthi abheke yabo into esekanje ifile yabona le plastic rim lami le wheelchair linjani linjalo nangendlela esanda ngayo qha molishaya ngisho ushaka ngompondo qha yabo inyawo zami lezo la ka ngiyahlukana yabo sengiyazi manje ukuthi bafuna ngikhathi inyawo isithende lezi ngikhuluma ngesithende sihlukana nomlenze into engikhathisile yabo bathi lento izokhuphuka izokudla yabo angithi senqamani ngihle kulapho ke ngazinikela ekufeni yabo from iKFC bebasayiletha azange sangihambela yabo ayisekho into emnandi ayisekho cause mayigcineni mina ngidliwa ilento engicabangayo enhle nginamabeef mfethu ngilwa nabantu uyabona izimpi ngizoziprotecta kanjani manje mina yabo cause indaba ida ngilimala kanye nginezitha ngilimala kanye kunabantu abajabulile yabo like mina ngisungumuntu nokuvakasha ngivakashi ngihlala ngihleli lapha kithi yabo sekasilami angithandi nje into ezongibhayizisa like welcome to mangithi ngilambile sengiyabo ngithanda ukusidalele efridgini yabo into engenza nokuvaka maye bayabona le vice card esida ayikho yabo ngibona nangama text and kunengoma engikhiphile umsaba ungamazi ngishano nomfowethu umfowethu huyo wankaya ithuba lokuthi ngirecord the rest like bokwamakwali yabo ungazi ukuthi umuntu why yabo angikwazi ngiyakwazi maka ngazi amasayidi wakhe abhedayo yabo wena yini le kuyenza yabo mina bebangangifihleli bebangitshela straight yabo namhlanje lento engiyenzayo bekuprove ipoint ukuthi bheka ngizoyenza lento le angeke ungitshele nix wena ngisalwa iziphi izimpi lezi ebengizilwa manje sokuyi cold war manje ngibhekane ne cold war i-cold war lempi engibhekane nayo akusase yimpi yama indirect straight ngazi ukuthi ubani nobani no i-cold war ngalendlela kungu ngiyazi abangisupport yabo mara thingenze something enhle uzongithola ne group thingenze something yabo njengoba ngishute nawe kanye bese ngine group izolo buto omdala yayibona and emaye angisakhululeki angisakwazi ukuzibala or ukuqabanga mangizosithola nabantu ababhayo ngisangalahlekelwa because yabo into zami ngizibeka la ngihleli khona
yonke into yami and uma kufika noma ubani angikwazi ukuthi ngithi vaya la yabo bathi yile pride yalento engiyenza so yabo sisomele ngibe nomusa ngibheke ukuthi uze ngani ufunani then uzobona ngokuthi ngagaya attention mangabe le ndaba le yami nawe ayiphasi earphone hlala phansi angidohleli ngihleli nami busy ngalento engibusy ngayo ngizibhalela ingoma yabo ngifaka earphone angeke ngirespond kusikhathi nokuthi ngirespond then ke nakho ke yathi bathini ngihleli kakhulu lapha esibhedlela bathini kumele ngiphume medical ngiye surgical maka ngifasanela ukukhatha ngifuna ukukhathinya bathi buyela okay singakudischarge ujike endlini yabo mawujike endlini soloko sigaya idate kuloku ubuya sizokucheck yabo maka egcineni uzokhatha yabo asengithe don ngilwanga experience akhona ukuthi ne wheelchair ngiyayidinga yabo kuze ngiunderstand yabona ngiyayiswabela maka manje ngikhohle ukuthi ngihleli phezulu kwe wheelchair because nga understand ukuthi ngiyayidinga yabo bengivanga skateboard butomdala isithende bese sihlukana nomlenze ilasini yami ukubona isithende ngizokuthumelela ithombe yabo ayish la endlini la nasendlini bebazi ukuthi le ayishanga ngokukhatha yabo bathi yazi akungcono uyokhatha mntanami ufuna ukuthwala ngenyawo zami wena yabo bengiresponda kanjalo inekele kwasani butomdala yabo ufuna ukuthwala ngenyawo zami angikhathi la ngizofanazo lenyawo ngeke lenze ngibulali la bese ngizinikela ngalendlela le ngahlala isikhathi eside into yabo yangenza manje like ngidecide ukuyokhatha nani yabo khona out yami eveti leya namanje angisithola isikhathi sokuphila nayo because yabona yayenza izinto kangcono kunami empilweni yabo and azange yabuye yangijaja liyabe ingipepa butomdala ngiwa check up yabo leya kuthi ngakhala inyembezi mangicabanga leya liyabe ingipepa butom yazwa ngithini phela ngithi ngibuya ngahlala ngesikateboard bese ngingasayi bese bengiya ngicheck up phela esibhedlela ngivanga ngesikateboard but liyabe ngipepa mangabe ngizodinga amapilisi nyana la yabo bangicheke bengipepa leya ivaye kuze abantu bangibone yabo bengipepa ingikhiphe endlini ingifake emotweni from emotweni sivaye ingipepe ngifake yabona ayishibuto omdala yabona da kula ngibona ukuthi no anginamandla amandla amawekho yabo isithunzi sama into engasekho okay yabo ngahlala naye out yami watwana ubhekane nami kaya sibona lesimo sami nginama options ayi2 ngichubeke ngiphila impilo yami or ngizibulale mara ngimtshela ukuthi yabona ngizibulale ngithi maye wena ubhekane nesituation yami bozwenza njani leya ngichazwa iconfident yayo akazi ngilahlisa isayi hayi ntwana mina bengizokhatha ngiphila impilo yami yabo mangibheka like ne facial express yakhe yabo usenyathelweni zami lo muntu makakhuluma lento yabo ntwana mina bengizokhatha yabo uyangibuza ukuthi yini ubuza ngaziphi because mina mangicoca naye ngimbekele emathembeni ukuthi angiyaphola ngizophola yabo and emaye yabo ugcina emaye yangibuza utwana yini ngazi ubuze kanje ubuzelana ngitwana ngipholi ngiyabona ngiyangitshona bengivuza butomdala nalesikhathi engihleli la sibaya kube kumanzi manje kumanzi nalesimeli lesi mina bengingasizwa but bebangitshela endlini yabo then out yami yabo bengivakashela enjoy company yokuba nayo because bengihlala ngi1 makafika ngiyakwazi ukudistressa yabo ngihlala ngisembhedeni like makafika out bengangiguga kuze ngihambe ngesikateboard manje ngiyabona akafiki lo muntu namhlanje yabo don't isikateboard sentwana yami ngihlali ngiziphushe hayi bengithatha isikhathi ukusuka la bengaspenda abo 2 minutes mangizwa ngathi ngiphethwe into yangase endlini encane somele manje ngisuke ngisezwa ngazathi manje cause isikhathi engizosithatha la ngizofika sengiphasukelwe la yabo so abo bengiya early yabo then ngajwayela la ke ukuthi skateboard ngaspenda 3 months to 4 months maloko nje ngiya ngicheck up and bengasi check up ne buki date ukuthi manje ngizokhatha mangifika ngibe namanga futhi hayi ngisaya emakhaya yabo yabo kanti hayi yabo nginokholo because sesizama nangesintu manje yabo hayi isintu singitshela ukuthi abheka
zifile inyawo yabo mara egcineni singazama ukulwela ukuthi bangasebenzisi yangithona ya mara wena mfethu inyawo zifile yabo hayi okay sengiyazi inyawo zifile yabo mara ngifasanele nje ukukhaya yabo angisiboni kanje mina bhuti omdala njoba yabo ngigaya ngihleli nawe ekhaya because ngithe mangibheka ngasemaphupheni akukaze bhuti omdala ngavela ngihamba nge-wheelchair bangiphusha ngisahamba ngalezi nyawo namhlanje izolo lephuphe engiliphuphe izolo ngi-approach namhlanje ngivange inyawo uya understand bhuti omdala angikaze ngizibone ngihamba nge-wheelchair so ke yabona umacala no sengicollect information yokuzama ukuziphilisa ngabantu okungukuthi ngisele ngabo like yiba abantu ngiyabona nanganizinto like bengaveli kwanoma ubani engazathi akwaziyo ukuthi ngikhona mara ngiyazi ukuthi sebayazi ukuthi ngilimele inyawo yabo ngenxa bekunokufika bogogo like yabo bangivakashele bangithandazele yabo into enjalo or bebangibona mangizophuma from egate to emotweni yabo then babona umntwana umuntu okhona yabo abanesibindi ebebazoza bazongibona or ngathi yilabo ebengahlali nabo yabo yilaba ebe siphilisana intwana ngishoda ngeyiqanda yabo yiba abantu ebebekwazi ukuza kimi ya understand baphethe ama fruits baphetheni yabo ngithini bathi intwana awugawulekanga ngithi ntwana mina yabo sengidlela nje ukuthi ngisuthi ungayenzi ukuthi uyenzela mina yabo ungenzela ukuthi ngijabule angisena njabulo nje yabo shoot imnandi lento emnandi but kimi like angazi ngiyabona ngisengibuya cishe ngaba confused bhuti omdala cishe nokuhlanya bengingahlanya yabo ukucollecta kwami le information kumacala yabo ngicine sengimtshela intwana yacava nezinto ngiplaneka i3 yabo but ngoba wena uthe ngiyokhatha ntwana uyokhatha inyawo zami bengihlala ngisebhaketeni ibhakete lamanzi ashisayo kawoma anothwayo khumbule benginesibazi yabona isibazi esihoti ngibona imisipha kanje ayinto engayiboni bhuti omdala from ithambo bengilibona inyawo lapho bengezwa pain ipain bese ngasayizwa lapha bengizwa la bese ngasezwa pain yabo then ke from ndanga yokhatha ke ngabuyela ngathi ngibatshela kithi busuku kwakhona ngathi akusasa ngibatshele bokintambama ngathi ngicabanga ngiyokhatha inyawo yabo angabona bakhala yabo nami ngakhala bathi usho ngathi ngisho ngifuna ukuyokhatha ngiyasokola manje ngikhani understand ngiyasokola yabo abangithatha para hospital mangifika la fike bengasidate ukuthi ngeza ngayo yabo ngifike lapha ngithi manje ngizimisele ngifuna ukukhatha angizange saye medical ngaye surgical ngaspend iviki ke surgical from surgical ngakhatha angihlalanga nakakhulu esibhedlela yabo ngihleli iviki yabo ngenxa abantu ebebakhona ebebamele bangene ekucala ngikhohliwe lekamala leyo lab yabo lapho kumele bangene ekucala bakhathe abanye yabo like kunabantu abaphambili kunami but ezinye izinto yabo zigcine zenzeka fast ngenxa yokuthi ngimncane yabo nalencumo engizithathile yabo incumo ba proud abodokotela yabo isincumo esigrand lesi indlela obongayo the past 3 months before yabo bowulwa yabo besibona ngathi umuntu ozolahlekelwa nayingcondo yini into ekwenza understand ngivaye ngescaleboard lapha bese ngisokola yabo yonke into iscaleboard bengisokola because mayisebenza izandla sinokuvinjwa ilitshe yabo somene ngibalance yabo ngabona udime ngiyayidinga i-wheelchair kube ukuthini amangiceda kha from vele lapha yana ke epara la isikhulu lesasibedlela bese ngikwazi ukuzula la because bese ngicava nabonesi yabo abodokotela like bese ngizula ngiyobona maybe yabo nalabantu laba bakhapha abantu uma baya shifta from ewardini maybe yo scanner yabo because lesasibedlela sihoti like kuzoba nabantu abaholela ukuthi bakhaphe yabo
mama baceda ukufishiya mina la bayolanda omunye kanjalo yabo phuma nje i-date nesikhathi ukuthi ngesikhathi esithizeni ubani uyongena lapha yabo ubani wenza i-x-ray yazi ibhuti omdala nenye into eyangixolisa ngithe mangihleli lapha emedical lela ward lentuthu like yabo you from nomadala ubhemayo yabo ugwayi yabo engibona umhlolo bhuti omdala yabo kula ngibona khona ukuthi yazini things nikezele linye ithuba ngikhathe then ngibone ukuthi impilo ngithatha kanjani le out le shoot mina yabo ngalendlela ebengingabe ngikwate ngalendlela kungukuthi khona le out le bengikwazi ukuringa nayo ngigayele thusi la yabo mabe sengikhinya ukuthi manje yabo mina mabazongibhesuka ndoda le out le seyazicelela lapha yabo bahafula igawulo lami manje la ngitshele ndoda ngazonginyanyisa wena yeso makhiza muyayikaya ngitwele umphukudla kwami manje yabona bese nginomkhopolo ke cause manje ngcine manje sengithanda igawulo yabo angitshela utawe nabona umuntu wakuvulela ifuba wena soya kakhulu kuze ngikwazi yabona ukugaya umuntu ichance nami ngiunderstande isimo sayo shuthi uthi omakriza yona bebayithathile wodini sithe sithi sivuka siyageza ngabo 4 ngibuye ngilale yabo abodokotela yiba bazoza kithi mama liyoshaya x-ray bazokuthatha into enjalo uvuka umbhede kamfethu akekho ezilanda abo 2 isikhathi yabo se visiting hours angithi mama ngibambe ngamaphaya 2 akekho angithi ngiyacava leyo yayishekela ngitshela uzoyibambela le manje ngithi ayikabuyi isayela yekhona angithi ngizombambela nomfethu ungakhohlwa ukumbala yabo endleleni yakhe zakho ngiyabona iyophela i-visiting hours and umama le angeke ipope umama makangeke abone yabo unless ayibeyithola ngenkani ngiyabona ngibona into ngathi nana man le yanginyanyisa shoot bese bayiphathela aish ngazisola ngalokho bhuti omdala yabona ngazisola cause yazi ngathi intwana udliwa yini yabo lento ukuthi nale phaya ngiphethe manje yabo nginegawulo mfethu ngiyambona uMagriza yakhe yafika yabo ipapa yabo mina na snacky kwani ngithi kumfethu wena mfethu khambani yini into uphelele mose yabo ukwazi ukuyehlika embedeni mina ngikwazi yabo khambani angibonisa i-x-ray bhuti omdala yamaphaphu elaka left al reflect ngendlela engisurvive ngayo nge-wheelchair usurvive ngehasi yabo kwathi angithi ngibuya kuhamba trema kulapho yabo ngaxolisa kumfowethu like nga-understand yabo bese ngishera yonke into yami nayo umfethu bamshiftisa kulelo wodi umama wakhe wathi makavela wathi le out yakho ishonile yabo makathi ishonile ngabona into yabo nokuxolisa kwami like yabo like ngele ngasola makaceda kungibonisa i-x-ray zangiphela iviki yabo sesiloku sakhubu sengishera naye entwana kholi ngidla chocolate no grand ngimphosela yabo yena cause bekakwazi ukuza kimi yabo lokho kwangidlikidla bhuti omdala yabo ukuthi mfethu ngiyangibona abantu ababhaya bashonile la esibhedlela cause ngihleli kakhulu mina yabo isitori sakho ndoda then kwaba ukuthini mase kwaba ukuthi mfethu makashona yabo mina bengisafasanela ukukhatha lapho sekashonile mangibuya ngisekho medical sengisesurgical manje ngiphethe enye yebhunu manje le ibhunu noboya inywele zigold yabona zigold engikhohlweni igama la le yakubo bayiphathela amakhekhe kuphela wena ama-choppers roman cream manje yabo nginama favorite lapha kuze ngithola i-excess yalawo makhekhe amaningi bhuti omdala ngalendlela iplastic umadala le yabeka kwazi ukungena ngasisikhathi se-visiting hours yabo umama mfethu yabo nge-visiting hours esenikstock nami uyashekela like unalento leyo yabo into zami intela umuntu namakhekhe amaningi lo ingami la futhi le mama yabo asisweli nix le bayigama khekhe maka abayigayi igawulo like le side uparalyzed le side leli from ilihlo to yabona like angazi ngiyexplainela kanjani le side leli kuze yena a survive umbhede
yabo ayish nomadla uyadliso and iyathukana liyadelela yabo nabonesi nje bayingalele nethi ukuthi abonesi ngenxa ukuthi umsebenzi wabo yabo lale hey you motherfucker yabo like lezi ezinjalo yabo thuka kwabonesi kwani hey I said do not touch my file wena who are you wena yabo lezi man yabona ngcine manje ngithanda yabona i-vibe yayo yabona ngithanda like ayo leyinandaba yabo mangishare igawuli ingama kheke yabo ibuye ngithuke le yabuya kungishaya ngegaka le yapho utomdala ngitshela leya ngafonela umama because mabonesi yabo ba understand so angithi bahlukanisa ngani ngalama amasale hey ngibona chu gucu awu gucu ngidini ngidines yambona lo muntu ngishaya ngamagaka lo muntu yabo because mabonesi bam understand yabo ukuthi ifuna second episode le yazi ufuna senzeni sesigoqa nje yami I want you to talk to young people there in that camera because lento le abantu bangayithatha and I love your way you are telling your story you are very good in storytelling so ngifuna babhowe ingabure kwena so mawuyibambe kanje kuba ngathi kune happy ending yabo it's a bittersweet kahle story sakho because ufundile and uzwile but the young people young person must understand umuntu ohleli kahle uzwile lento yangifuna ukuzibona ngile out le yana yabo including mhlawumbe uku-explain ukuthi manje enyaweni lakho mawukhipha ikaws kwenzakalani yabo bengicala uku-experience like yabona yabo mabazokapa umkanja yiyo leyo pain engizwayo kuba ngathi ngikape kumkanja mangizonyathela phansi like or ngithole ngihleli ne or ngilele mangabhekanga inhloko ngasebondeni ngibheke ngani ngithi ngidlula inyawo ngichayisane ne ngibuye aweni kancane ukuthi hey maceda ibuye kube ipheni phela manje I believe ukuthi kwakuma ngagijimela ngisho eSouth Africa yabo so kuyaphileka khona yabo mara mafuna ukuphila as yabo umuntu focus entweni right abantu abadala ngeke bakulahlisa iside bahambile lezi ndlela lezi mina bengifasene bengalaleli bengiyenza ngathi ngilalele mara ngilaleli yabo nami namhlanje yabona mina ngibe nenhlanhla inhlanhla yami ukuthi icase yami igcine yaphenduka ama opportunity wami so bambalwa abantu yabo abalimalayo baphinde bathole lethuba lokuthi inkinga zakhe ziphenduka ama opportunities manje kungiphilisayo bengalazi uthando bengakwazi ukuexperience uthando ngihlala nginekrag nginikezi mina ithuba lokuthi mangakwazi angikwazi angizihluphi futhi ngokufuna ukwazi yabo so manje igcineni ngifundile ngothando yabo yonke lento ngiyenza ngothando ingireflectele ngothando as much as namhlanje ngihleli kanje la uthando kuphela yabo ngihamba la uthando I understand so can understand ukuthi uthando yini yabo uthando bengalazi ngalendlela ukuthi vele bengayingeni yabo futhi ezothando bengiseva same energy ongisherela yona but manje sengikwazi ukunikeza umuntu indlebe angitshele konke makaceda ukungitshela konke ngimtshele ukuthi isolution ukuthi yabo mabe yabona uwe problem enkingeni zakho ulungisa wena yabo nga-argue ne-reality hayi mina umfowethu yabo yinto engibhayizisile mina so unawo ama-riding like inyawo zifaka like your prostate legs kanjalo kwenzakalani ngithi joba kutshela ukuthi gcine manje sengima mangima everyday vele bese ngihlala ngenza make sure ukuthi ngimile maye bese sijump i-wheelchair yabo ngihamba inkwari nani ngijump ifence kwanami yabo maye mina yabo mina bebangangibambi ngizijumpela cause bengifuna ukubona ukuthi lawo mandla wami like ngisasenayo like izinto ziyenzeka ngalenyawo hayi liyafa ngiliboni phela ngaphakathi yabo cause lento ishaya nge-Allen key khona le sponge abakufakela sona sepotris yabo liyafa ngiliboni ukuhamba kwesikhathi ngathi ngihamba bese nginalento ukuthi wheelchair ngishiya endlini ngisuke ngiyekuleni ngikhole ngibuye ngabuya ngiphethe ikholi ikaya necrashes bengilishiyile same day kuphuka la ka right
kwahlukana ikhoni nenyawo like and yabona nalento lekasi lele ngilifakini Yeah. le prosthetic yalibona lisha ngembobo yeah. lembobo kuneraba eblue Yeah. le raba eblue ine screw Yeah. yabo kwahlaphuka igroove kwahlaphuka iscrew kwahlaphuka inyawo yabo Yo. kwahlukana ikhoni nenyawo Yo. and ikhoni akusinto ongayincamatisela yabo mele kushawe enye ikhoni thole khona lelona le khona emele ifakwe la Eish. yabo shuthi bankaya nemali yokuthi ngibhadale ilona inyawo Yeah. kwaba ukuthi leyo mali leyo yabo Yeah. mayingena lapha kithi bengihleli nabo sisi wami yabo and emaye bekunento emoshekile lapha endlini emoshwe yimi so Eish. bangirasela yabo like Son. cause yabo bayazi ukuthi like icineni nangapha ngiyahola esayidini Yeah. then ngacover lezo inkinga lezo ngaleyo mali then mangena le yami ngakhipha i1.2 escrew esi1 bengihlebe sengihlapule board because ngiyele ngaliselo shape ngakhipha iscrew sangapha ngasifaka ngapha leli nyawo belibanjwe iraba yabo leli belibanjwe ihlanga kuze kuhlangana ikhoni nenyawo belihlanganiswa iscrew yabo kwahlaphuka naleso screw kwaba ugcina kwami ukuma then asibiza amanamba la sengiyayilamula manje awubiza amanamba wakho la siperform imagic le bazokufonela 078 551 6843 asiphinde vie 078 551 6843 I promise a comeback. That's how we wrap it up. We are signing off. We are out. Salute. Hey. No. thank you putomta esa mi story side putomta Yeah.